استعيذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بناوی خدای رحمان و رحیم. تماشاوان هجا جارك دين ده برنامه راستی ده بمجارا ما في جيانه ده ام بهفرنا ونتفده بخير هاتن سر سرا هاتن سر چاوا هاتن خود تعالى متفا بقرينج أهلي هدايته. از دو خازم برياته كف ممجاري دو خالا بين مبيراوا يك جي اگر ون بو خازن فيديو بهتر و خوشتر تماشا بكن بخير اخوا ببنا ابوني يوتيوب ما آية الله اشتي يوتيوب قنالي آية الله اشتي آدن برسيوا هبن بخير اخوا بمساجج مرة بشينن بشتي برنامه ان شاء الله از يكو جوابا برسيوا بدم. بله مگو مجارا ما ایرول سر ما في جيانه به چاوا خدا عز وجل انسان تمام وانا به راضی بونا وانا به اراده وانا به عقل وانا به فکر وانا به رامان وانا آفراندنا یتکی آواد آفراندنا واد تنیا تأثیر آواد آفراندنا واد تنیا هكذا بفي شكل حقيت تو إنساني تنيا جو دمرني دجيب بسبب مرني نمرنا خوا ونمرنا تكسي ديتري بتو آواي خدا عز وجل ما في جياني ومرني جخوبي و نداية تكسي إجاجبروي آواي برا سبب چبي برا صدم چبي دوار وجه گو ام تیدنه گلک مخابن يعني سبب بلا چبن سبب مشروعيتا بداويبونا حياتي ناينه يعني سبب چبن او سبب نابنا صدم گو انسان جيانا خوا بداوي بينه يعني خوا بكوجه ويا انتحار بكوجه ويانجي بكوجه هم آخوا هم آهن كديتري يعني طبي سبب كشتني آيات ده إن شاء الله أما بين زمان نقول دين الإسلام ده حاشاش بني كشتن تنيا أما سبب وهنا يعني فقط أف سبب يعني الظلم والتعداء وبحقي وجو مثلا برا كيجان دولت بوقتي جو ظلمي بكي وتعدي بكي ود مثلا آبوري ده ود مثلا سياسي ده بحقية بكي نحقية بكي تعدارية بكي وكاقو إيرود قلق دولتي سروي دنيا ده هيا اف سببانا جي حمو مشروعيتا كشتني نايني بخور يعني او ظلم كديا او تعدى كديا او تشتكي ديا اما وقت انسان وجه وكاقو ما قو تجبوا سببه هانا بلا سببه واچبن او بخوا بخوا داویه بحیاتا خبده معنا وینا چید که خیانت لوی امانت خدات که لورا جان مجی و مال مجی و نفس مجی و حموها بون مجی امانت خدان الجمع لازم ام خیانت دو امانتا دا نکن و ام ده پاراستنا و امانتا دا نبطلن افجي تشتكي پر مهمه يعني طبي اف انتحاري گو چید بين جي صدما بطليبونه يعني بشكل كي بپسخولوژيا كي خو مغدود بينن خو محجوب بينن خو غيرت وانا رومت وانا هاو قبولت كي هاو رادگري فقط أفانا حموجي نابنا سبب أفجي تديت أم هرجارد بيجين يعني الدنيا جي عزموني جي امتحاني خدا عز وجل أمشيان نفي دنيا هناش بوغو ما عزبون بكي إجا عزبونا ما هر يكي بشكل كيب آواكي يعني لازم حيا دقا داوي خدا عز وجل بأجل ما أمانتي خو نستيني كسك بتشكل بتأواي نمشروعا قو داوية لجانب خبده و
خو بکوژه yani ویا جی بکوژه yani حقی تو کسی تونه گو بکوژه جی و حقی تو کسی نفساوی جینینه گو خوشی بکوژه yani ایجا لگورا درفته مچی بو امیل سروی مجاره انشاءالله با آیت پیروز لگورا زمان مترا مکرو لگورا درفته خو امی شیرو بکن آيتا عولي خدا عز وجل أدبجي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون سورة أنفال آيتا 24 بنرى تشتكي قلكي بالكشا خدا عز وجل بجد بیا گلی و انسان باورمند جواب خدا و رسول خدا بکن وقتی گو گازی و کرن به بال جیانه و بال زندیبونه و بال جانبونه و بال حیاته و نه بال مرنه و جبوی اوای مرف کاری بکرتایی و ها بجه خدا عز وجل طرفدار جیانه نه طرفدار مرنه اجبوی اوای تو کسی به تو شکلی به تو اوای نکاره طرفداریا مرنه بکه مرنه بپارزه و مشروع و روا ببینه yani به تو شکلی غینج اجل الهی بیچیا به تو شکلی به سببه گو قرآن پیروس امن ها بیجن دیار کریج مرا کسک نکره مرنه به تو شکلی روا ببینه yani جا اجل پیشتر مرن نر روایل جم خدا yani بله yani وکه گمد آیتا پیروز دا آنی زمان خدا عز وجل بیجه گلی و انسان باورمند وقتی گو خدا و رسول خدا گازی و کرن لیما یحییکم وقتی گو گازی و کرن ده جیانه ده حیات ده جانبونه ده زندیبونه ده جوابا وابدن yani tabi ام هر جارد بجن آیت قرآن پیروز همت رابع آیت که قرآن وکم ممکن که بکشنه و معنی بکه و تمام گرانی برد سر و معنی اوانا نتشتکی روایا لازم قرآن تمام ده ذک هفته گو ام دبیجن همو تفسیری و انلامه و اینا دلگورا و معنی بکه و آدواجی گو بترکید بجند به پوزیسیونا و اینا yani mesela ayet çu vakti hatiya likude hatiya biçi sademe hatiya gob arabit be sebebi nüzul dikijan pozisyone de hatiya yani Müslüman duye avayede bu az harcart bejim yani Kur'an'a piroz 23 salada hatiya ev 23 sale nübüvvete hammu pozisyona ve çavet ve gerekette Kur'an'il gora ve avabki yani mesela Xuda azze ve celle dvirda gazi insana dike نگو علم گازی خدا افتنه یا باشخا گازی خدا جهانه یعنی اجاج ایرو مثلا برنامه ما مجارا مل سر جانبونه زندیبونه سر حیاته سر جانه یعنی جبوی آی ما اف آیت آنی بیلاوا آد دوا جاردن خدا عز وجل بجد آياتا پیروز دا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون جوارا دا قصاص دا هيا جوا إنساني بعاقر هيفي هيا قوون رمت بقرن ونفعم بقرن ونعقل بقرن وكا قو ما قوتي ما قوتيا ما قو ما في كشتني بتو شكلي بتو أواج إنسان رنينا إلا وكا قد آيات دتي دفردا هاتيا أو كرين ده قصاص ده يعني قصاص جي معلومة وقتي قو إيرو إنسانك زانبه وقتي قو إنسانك دي بكوجي وأو جيبه كشتن كس قيمة خب كشنا خنايني يعني كسك بتو شكلي بتو أواي قيمة خب كشنا خنايني معناه فينا تشيا وقتي قو حكمي خدا حكمي إسلامي به دامزراندن و عدالتا إلهي تكوي نقبه إنسانا تو إنسان
قیما خو مرنا خو ناینه وقتی گوزان به او جوی به کشتن تو انسان وکا ایرو گو انسان همه جهو عاجز بن و کچکی دقحرن لکشنا هفدود گرن و لکشنا هفدو ناگرن جبوی اوای خدا عز و جل بجه یا انسان عقل مند جوره د قصاص د حیات هيا يعني معناه وینا وقتی گو انسانك زانبه گوه به کشتن بالتشكلي بالتآواي بالراحتي وكايرو انسان تشابسي كشتنا انسان كديتري ناك يعني وايش خورا حسابك يبكي يعني آدن خدا عز وجل بجي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا جبو ترسا فقیرتیا دنیای رزقی دنیای زاروی خونه کجن تدید زمانه برید و نما جهلیت ده وقتی گو نبوت هات پیغمبر هات قرآن نازل دبو هنگی انسان جبو دو تشتا اغلب زاروکی کچک دو کشتین یک جه شرط جیانی نو که ایرو بون کچک تشغل و کار و خباته گو بکن نبون صادجه بتعبیره گود بیجن او کتکرن يعني مصرف تكرن اما كار نتكرن و آد دواجي ذهنيتا جاهليتا جبوغو انسان اشرفي توبلم لايقي خونه ديتن بكچا فلان كسا و جنا فلان كسا جبو هر دو سببا كچك زاروكي كچك دو كشتن يعني يجي خدا عز وجل اد بيجي دبيج بو ترصار رزق زاروكي خو نکوژن ایگو رزقی و او زاروكي وجي ددن امن ایگو في تشتي هانا بكي افسوجكين مزنا گونه عفو کرن جبوي اواي گرچه او ذهنيتا جاهليت چويا اما ذهنيتا مدرن كتيا دوساوي دا ذهنيتا مدرن چيا اواغو ايرو بويا او ام تعبيرا قد بيجن كرتاش يعني قال لك انسان دبيجن ام نكارن زاروكي خو تربيه بكن ام نكارن و پرورده بكن ام نظام و چوا بكن ها وقتي تدبير بستنن گزاروك چنه بن او سخنتي دوه دنين يعني اما پشتي گزاروك چه بو و روح كتيه دا فرقا كشنا وينا و فرقا كشنا انسانك ديتري نامني او دونما جاهلیتا بره گزاروكي جديايكا خو بوبون و مثلا یک سالي یک مهي ويا یک روجي فيزيكي دهات دنيا و دبرن دكشتن اوانا هاتيه هلاندن اما مدرن ايرو گو هين زاروك جنين دزكي ديا خودا تي كشتن اوانا دست بكري يعني فرقا وي كشتن جفنين يعني كركا اوانا جي خوشك بفهم كرن ها يعني وقتی گو نهل زاروك السر هف چه ببن ويا نهل جبني چه ببن بدرمانا بطبي او تشتكي ديا يعني دور دا قتل تنه يعني اونا تنابي قاتل يعني اما بشتي گو جنين الروح دا كتيه دا وهات تا فيجا بجهاز مودرن و طبا مودرن تا وينا كشت اوانا فرقاوي كشنوي كشنج هفن نينه يعني اف بوچه یک مگو وقتا گو خدا عز و جل گازه و جانبونه دا جبو جیان گازی و کرن جوابا و بدن معناوی نادمه که خدا عز و جل و دین اسلام طرفداری جیانه نه طرفداری مرنه به تو شکلی به تو اوای سبب مرنه لگورا دین اسلام جغين تشتي قد آيات هذا جارنا امتين الزمان وكا قوما قوتي دي قصاص دا نروايا يعني إيرو حالي حاضر مجارة مال سرفي يعني أما دي مجارنا ديتري أموا سببي دي جي تيننا زمان يعني الدوا جي ترصاف فقيرتيا الدنيا يعني جي ترصاف فقيرتيا الدنيا جي دبينا كوجن السيا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم سورة مائدة آيات 32
إجد فردجي خدا عز وجل بالا مدكشيني كس أنه جبو فينامج بني إسرائيل يا رقود كسيقو نفسك إنسانك جانك روحك بسبب قو فسادية أرضي دا نكر بي و بكشتن وكا قو تمام إنسانا كشت وكسيقو إنسانك جي ساغ بكي وكا قو تمام إنسانا ساغ كر فردجي خدا عز وجل بحمو شكلي بحمو أواي كشتن منعتك بحمو شكلي بحمو أواي كشتن منعتك آنجاق دفرده چت که سببا کشتن چت فسادیات ارده ده يعني او فساديات ارضي ده جي اوان نگو مثلا انسان قرابي وكا ايرو قو امد بيدا دي قودو ويا فتنة فسادي شخصي محلي بكرين يعني او فساديا قو ببي السدامي خرابونا امبيجن مالباطان وجواكي وكشتنة وسائرة يعني نوع كاقو ايرو مخابن ومليون جار مخابن دا عالم إسلام دا بويا بهانه جوارا ايگو اطاعتش خليفة إسلام رنكي ايگو اطاعتش رئيس إسلام رنكي فتوى كشناو ديدن اصلا اف تشتكي نروايا تشتكي حقسزية تشتكي وهذا إسلام دنينا بتو شكلي اف فتوى نمشروعة يعني وذاتن جبوية واي مسألة بنارن شخورة بفكرن كا إيرو كشتن دت سروي عرده دا جغيني بلاد إسلام بيشتر لكودة كشتن ها دت إيرو كدا شر و پفشون تنقابينا دولتا دا چه بويا جبه حقية جبوغو حقي تنبويا هاتيا چه کرن جبوغو إيمان تنبويا إنسان إيمان سزن دين سزن طمعيا دنيا جبوغو دنيا فتح بكن جبوغو ببنا قرار جبوغو ببنا نظام چه چونه سره اردو پفدانه کشتن و فلان و وسایره اوانا تمام سببه چنه سببه به ایمانیه yani سببه گو ایمان تونه yani سببه گو باوری خدا تونه yani وقتی گو باوری خدا هبه باوری خدا اصلا به تو شکلی و جوازنه ده yani اوا گو ایروجی مثلا دا عالم اسلام ده قالك بارتي وحزب وسياسة وأفكار كتنا نقبينا عالم إسلام ده جبو برجوانديات دولة بونا جبو برجوانديات أورغوتا جبو برجوانديات جمعتا هما إيغو نهت حسابي وي بأف ترور وأف تروريست وإيرو هر كس كيل غوراخوا قورم چكرنا يعني هر دولتكي هر حزبكي هر بارتيكي هر سازيكي دوراخوا چكريا أفنانا نولة يعني خدا عز وجل نورد بيجي خدا عز وجل وقت يقول به فساديا گو خدا بيجي شرطي وي هنا او گو جواكي خرابكي افساد تخي نقبينا جواكي نگو مسألة ايرو وكا گو ايرو سياستي دد بيجين مخالفت به نوري نراسته يعني اما مقابل اغلب ديروكا اسلام دا و ايرو جي حالي حاضر جي هر كسكي خود تمثيل جي اسلام دبينه خود برپرسيار اسلام دبينه و فتوى كشتنا مخالفه خود ده و مافي جيان ناده مخالفه خود اب نراسته هات برام از بين مزمان يعني وقتی گو خدا عز وجل ابراهيم عليه السلام رد بيجي دبي از مريا صادقم ابراهيم عليه السلام دبي چاوا خدا عز وجل جرد بيجي بمقيمة تباور نكر إبراهيم عليه السلام دبي ولكن ليطمئن قلبي دبي مخالفتها عالم الدنيا ده وعالم الإسلام ده ولو كي حقوق شريعة جيبه شريعة إلهي جيبه دامزراندن وقتی گو هنك إنسانا مخالفت كير هنك إنسانا إتراس كير أم دبي أوده بگرين يعني جبو چه جبو گو قلبه تطمين ببين يعني حقه هر إنسانكي هيا ما في هر إنسانكي هيا گوج تمام برپرساريا دولت آگهدار ببي يعني راست ويا نراست غلط ويا نغلط يعني ممكن اقلب تشتل قرام راست من عمل قرا جامير كي ديترين راست من يعني اجي وقت جو از براب از بيول از رئيس الدولة ما وافتشتهم راست قلت يا اف مخالفتي لمتكي هذا السري ببرن نراستا نولي يعني خداور نك قلت يا وبيخمبر ور نكريا بتو شكلي بتاوا يعني
حتى مثلا أفاقو إيرو كتير قندمي أو دكن إشتا حقارتا لقدسية إلهي إشتا شر إنسان دكن و إنسان كافر دكن و فتوى كشنا وانا ددن أوانا جداهي نراسته يعني أوانا جداهي دجيانا پیغمبر داد حياتا پیغمبر داد قرآنا پیروز داد تشتكي ورتونه نهتيا قندمي كتي أفي هنك رواياتي قو هنا مسألة بي إنساني قو حقارت پیغمبر کرنا إنساني قو حقارت القرآن کرنا إنساني قو حقارت الإسلام کرنا بهنك رواياتات دي قوتن أما أو رواياتانا حمون راستن وكا إيرو بيچاوا سياسات قوج أوتوريتا فتوش خورد بيني أو جي جويتشتي دست بيتكن أو جي وكوانا يعني قرآن پیروز وكريد بيجي صدما كشتنا إنسانا يان قصاصا يان برخدانا برخدان چيا وهنك إنسان خده متوا بسترنه به وره هجومی تبکن جبو گو تبکوشن تجیتل بر خده ابدا اصلا جوه پشت ج قصاصه وج برخدانه وج هواره اوانا هر سجی آیت دبیجین يعني آیت فکرید بیجین حدیث فکرید بیجین هوار چیا هوار او هنك انسان مغدور مظلوم فقير بندست بلنگازن هناك إجا جوا خورتر جوا بهستر تين وات كوجن تين جوا بكوجن أو هوارا خود جهجنا قرآن فكيك بيجي وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يعني وكا قد آياتا بيروز دا فكري تي قوتين دبي چما وند هوارا و انسانه گود هوارا خود گه نوا و ناچن يعني بكرتاي چما وند هوارا و انسانه گو هوارا خود گه نوا و ناچن يعني ها سبب جبو خداتي مثلا ايرو دجواگه دبي جبو خوده چش جبو خوده يعني ما قي حاشا سم حاشا احتياجيه خدا بمه نا خدا نه محتاجی تشتکی می خدا نه محتاجی کی گو وکا حاشا پوت پرستیا زمانه بره گو چرنش پوت خوره قربان دبرن او دکرن فلان حاشا خدا نه محتاجی عبدایا بلکه عبد محتاجی خدا نه معنا گو ام دبه جبو خدا چیا جبو خدا قنجیب عبد خدا بکن جبو خدا دهوارا عبد خدا هرن يعني معنا گو ام دبه مثلا جبو خدا معنا جبو خدا اوه يعني جبو خدا تقنجي بعبد خديبك يعني أبا يعني هاشتا شهادة أجبو خدي أوا قوت دهوارا وإنسان مغدور ومظلوم هري يعني خدي تعالى حتى عتاب كد بيتشما والناچن يعني جبو أوا يك سدما كشتني قصاصا وكقوم آدي زمان ددو سببا كشتني قو هنك إنسان مغدور قو ظلم وهاتيه كرن تعداها الوهاتيه كرن هوارا خد جهنا تدهورا وهري واسسياجي هنك جي هجومي سر ولاتي تبكن سر مالات تبكن قو تبكجن تلبرخوده جوي بيشتر بتو شكلاي افندم فينا حقارات القدسية تاكر امي بكجن نراستا نوريا تشتكي ورنينا يعني چمكي حياة انساني جيانا انساني وانسان جه هر تشتيل جم خدا بيروستر يعني جيانا انساني ما في جيانا انساني جه هر تشتيل بيروستر الجم خدا جبوي اواي فكري از دبيجم تمام قرآن جسري حياة بني وحياتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جد تمام نبوتاوي ده اصلا دليل جوات شتارنين يعني بچلو بكرهاتي دنيا ايرو ويا سردست دنيا ايرو شخورا فتوى تينن ارزان دكن دي ديروكا اسام دجي تاريخا اسام دجي ورچه بويا يعني از هر جارد بجم يعني لازم ام ديروكا اسلامي تاريخا اسلامي جيانا مسلمانا خليفه اسلامي شريعتا اسلامي حموتشتي بالنبر قرآنا بيروس حتى يعني حديثا جداهل جيانا پیغمبر جداهل عليه الصلاة والسلام دوه مرفت خبن سها قرآن دا اگر مطابقی سها قرآن بي مطابقی منطقه قرآن بي مطابقی اوا قرآن بي اما بيجن ولا اف بيارهانا اف راستا وره اگر نه مطابق بي اما بي اف بيارهانا نراستا اوانا نوره يعني جبوي اواي فكري از دوباره دكم بتو شكلي بتو آواي
مافێ تو کەسی نینە گۆی یاخوا یایەکی دی بکوژێ یعنی برا سەبەب چ بن yani سەبەب فتوا کوشتنێ بخۆرە ناینێ yani zulm jî bêkirin ha wextê însanekî dîtirê hineke din bi zulmê bi tehdê bi îşkencê hinka bikujin ji xwe ew dibine şehîd li cem Xweda Xwedê Teala Azze ve Celle mebdê xatirê şehîdê İslamê ew tiştekî diye yani ama ew însanê got ji îşkencê û ji tirsa û ji ez tere bêjim ji bê tehemûliyê weya ji xîretê xîreta wî hew tehemûl dike mesele hinek însan hene berxwe dikevin rûyê we nagirê got derkevne nava alemê rabin xwe dikujîn yani ne were ne rast e yani Sedem çi bê ew canê got Xweda daye kesek nikare wî canî bi dawiyê bêne yek a di duwa eva got îro di alema İslamê de di çanda İslamê de di kültura İslamê de kuştina însana arzan bûye İnsan ji bo berjewendiyê siyasî weya ji bo berjewendiyê muxalif hatine kuştin û têne kuştin jî ev jî nerast e ne were ye Xwedê Teala wer negotiye pêxember wer nekiriye ancak vekiriye dibêjim Sedemê kuştinê sisê ne dubare dikim yek jê til mala xwe yî til welatê xwe yî tu di erda Xwedê yî hineke dîtirê tên dagirkev desthildar hicûmî ser welatê te axa te mala te dikin got talan bikin got wêran bikin got îstîmlak bikin got gerekirsa te bikujin til ber Xwedê tu şehîdî hedîsa pêxember aleyhissalatu vesselam vekiriye divê meselê de yani gotiye hûn li ber Xwedên hûn şehîdên hûn bêne kuştin û ew bêne kuştin ew cehennemê dene yani yani ew ê got hicûmê ser we dikin ew ê got we talan dikin ew ê got tên kuştina we ew ê tên got malê we ji we bistênin ew ê got tên got namûsa we talan bikin ew ê got tên got xîreta we talan bikin ev yek a di duwa jî newên hinke dî xeyn ji we İslam newlo rihete İslam newlo xweşika afwan pardon nego yani İslam newlo rihete İslam newlo yani bêûjdane İslam newlo duyarsiz e bu Tirkî got bêjin yani ma mit şeye na piştî got bûyî Müslüman tu mecbûrî emrê wê pêk bênî yan jî hineke dîtirê êce hineka desthildar hineka xwert hicûmî hineka qels dikin ew însanê qels hewara xwe digihêne te dibe di hewara mû were weke got me ayet xwendî di vir de jî dîse tu Müslüman be tu mecbûrî di hewara we herê heqê te got di hewara we ne neçe nîne ha di vir de jî di duwa kuştin caiz dibe rewa dibe sisê ew însanekî got fesadiyê neqebeyna erdê de bike fesadiyê neqebeyna însana de bike însan di nava însana de bibe sebebê kuştinê weya mesela fitne û fesadiyê bike di elehiya dînê İslamê de got dînê İslamê ji ortê rake ew ê rake yani hevqas bi vî şeklî vî ava yani jê pêştir wekî dîtirê bê çawa Xweda Azze ve Celle di serî de jî anî ziman bê îzna me bê îrada me bê got kesbeke me kedeke me tê hebe em afirandine em xuluqandine em anîne dunyayê bi wî şeklî bi wî awa jî mafê tu şeklî bi tu kesî bi tu awayê nîne got dawî li heyata xwe bêne belê ayeteke din de jî dibêje dîsel ser qîtalê disekinê mesela got me got qîsas ya eyyuhellezîne âmenû kutibe aleykumul qîsâsu fil qatli el hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unsa bil unsa فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك التخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم دوی آیتا هانا ده جی خدا عز و جل اجمره و هات بجی گلی و انسان باورمند
قصاص لسروا هاتيا نفيساندن جو اي حرب حرب اي عبد بعبد بي اي ظلام ظلام بي اي بيرك بيرك بي فقط كيجي جي قصاصي خو ببوري و قنجي بكي و باري ويسف بكي اوانا رحمته خير جورا فقط فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم ايجا ايجو دفردا جداتيه بكي زيده بونه هره زيده قصاصي بمشي ومثلا خدا نمن سرت كسي ددوا ويا ده هزال هفخست هزك جهزك هاتا كشتن قارشي دي تري غركا يكي ديبه كشتن نگو ده ديبه نكشتن يعني أثناء حرب خارج وقت يقول حرب تشيبو خدت على نمن سرت كسي شخو أو برضا إنساني وقت شخو تشلو وقت تبي كشتن تل بر خود هر دو طرف جي يعني فقط نورمال دو اصولا گلنکا مد مثلا گو يرو دقالك مد صالي نوتا دا درباس كر دا احزاب السياسي دا مثلا حيف الداني كرنا قندم دا افاناجي حيف الدان جي يك بيكيه يك نبد دواء يك نبد هاي يك نب صديا يعني أفانا جيد فردا خدا تعالى عز وجل جبرگو جيان تشتكي بيروزة تشتكي مقدسة فردا جي داهين دبي ما قصاص السروة سروة نبيسان ديا جبو جو حياة تذهب يعني وكجو آياتات دي تريد بتيد خد فقط دقال فيجي وقتي جو ون عفو بكن وقنجي بكن رحمة جور يعني أما نجو في جون حد خد درباسكن بي هاني وكجو مجوتي يك بيكي يك نبندوا يعني أفناجي تشج مرتيني أفنا تشب مدفع عم كري دي سبب ما في دفع عم كرين جو بله جيان حياة تشتكي هري بيروز الجم خدا عز وجل وديني خدا عز وجل ده ام هيفي دكين جو خدا عز وجل متفا بقريني جوا كسي قود بنا هوالي جياني نه هوالي مرني خدا عز وجل متفا بقريني جوا كسي قو دبنا هوالي جياني نابنا هوالي مرني وذاتن قالك آياتي بيروز خدا عز وجل لعنة الواتيني لعنة خدا للظالمة لوا إنساني قو حوالي مرنينا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين حتى برنامج كديتري بمن دخير وخوشية أمانة خدا